Monduli Monduli Kongres Jolo Yatra Program Hamrenarong Supialong Kapaman Pon. Phaikuni ni phaing ko retrokarni Kongres asong ban jipatir pi ponse Monduli Monduli Kongres Jolo Yatra Program methanga sai hemalong paman pon. Bangsolong ki ongdung Kongres asong apan kaching honara da tumche tongdun si hamren hithi barim pen kimi an armu chejeng sai tame deng patupon. Karib bianglong Autonomous Council sai hemalong EM MSC Rida kenang ji apan ke dam pen ridak long dam de. Athe CEM Dr. Tuliram Ronghang ke dam maling si MP pen jenglok MLAs EM trapen MSC atum anta jengdun toy tipu si Central Committee amipu sing teron pen ningje pon. Suri hindra kritra ka ningkan pen on ponta hamren along rada tum mesen ka cheleng atawar kawe la pen tawar kelong lia puthak tame alang lihin pen ningje pon sime ing samjin pen pachun pon hamren perosto mingkinang kelo abirta Malong News. West Caribbean District Congress Committee ने हेल्पन मंडले मंडे कांग्रेस जोरो जात्रा हमें जो तारीख थोकने तुम चेंगलो पेंपिनी तारीख क्रिपियान होमस्टी थोक जुदा तो नहीं असोरात में बच्ची नेशनल कांग्रेस अतुम बीजेपी तुम के क्लेम की चौक के दाम की चौक धर्मों पे चेंगलो फॉर्मुला दौर के सो बेंचे ना डीजल पेट्रोल पे नदौर के सो लो रात अपन का चिन्ने का हुलो पुटा रात अपन का चुबाई आलम के थान बेंचे आलम रात अनु अपन इल्दुम थान पोंते के पुनोते बीजेपी बांकट अली दुको अली चुन बम्बो ऐसे हाला सो अचु NA मुनाफियाला जे थारवे के थोर की जॉर्जी आवार साई पपिदेजी अपन मीटिंग दो asi pinya tol logote ni tumna da sengpon loja da BJP punoi ala kene belek party punta bana tak lang join duyi ponote homosti aru si join nai posi nitum district congress hin petoma kene lo choparailo asote sia matha kahiru ha dongka mukam da apane dipu ki join du ponote gari motor abalam ta do taka paisa lam do ase homosti aru le join do ponote mondol congress pen titum cherap chitu pen ta tu krem mono kira krem mono damra pet nai ji aso pun awar sai la sipin do Pihula pinira bang haru sira bang tidak SDC and BJP bidang na ke join nun Congress na Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.